Pastor Hamchung Real Tenu Pa Chuan Kum Sang Khachakwa Somko Le Pathum Khan Chai Naramri Khopui Changbai An Thenga Pastor Hana Hi Kum Somni Parukmi Chau Seminary Zir Chuak Lim Ane Changbaya Korean Chinese Ko Ramte Takte En Kultur Som Nia Helai Muna Mihing Omzat Mun Lia Thena Mun Khatvel Chu Korean Ane Pastor Hana Hi Korean Tha China Kuala Tuini Nane Ani Avangin He Nata Hena Chatle Turangai Ani Renga Chumi Avanga Ko Na Pohi Dong Ani Pastor Hanalenu Puihian Changbaya Korean Thaten Hena Rong An Boldon Ti In Shema Se North Korea Mi Te An Niang Ti Erochu An Shebig Mi Alofane Khati Hunlai Khan China Le North Korea In Rina Kha Azalen Le A Rampatni Te Chu Zalen Takinan In Kalpo Theya Chung Te Tlo Turin North Korea Mi Te Le China Te Kha Anin Tlo Ton Reng Theyani Kum Sang Khachakwa Somko Malam Khachuan China Le North Korea Te Kha An Rathei Thin Le A Kum Sang Khachakwa Somko Tirlam Khan North Korea Chu Sarkar Hroi Tu Te Thim Lo Wang Le An Ramin An Rin Chanber Soviet Union Alo Tlak Chiat Ta Ka Wang Khan Tranpuina An Don Thin Ti To Lo Ni A North Korea Chu Rathei Na Thu Taka Atlulu Ta Ni Kum Sang Khachakwa Somko Le Pathuma Tanga Sang Khachakwa Somko Panga Inkar Hi North Korea Chanchina Chuan Trampui Mithikum Anti Hiala Mitam Tak Ei Tur Nei Lo Wangin Ril Tramin Anthi Ane North Korea Hian An Ramdin Mundik Tak Apuang Zardu Chia Lova Mi Engzat Nge Thi Ti Riat Fia Ahar Le A Mase Expats Te Chuan Mi Nuai Thum Atanga Makta Duai Khat Vel Tram Na Avang Hian An Thi An Ringane China Lama Thleng Thei Te Chu Mang Ang Top Khok An Ni A Ei Tur Silfen Le Dam Doi Zonga Vak Vai An Nitlang Pui Ane Pastor Hanate Nu Pa Hi North Korea Mi Te Tranpui Tum Rana Changbaya Hian Lut An Ni Bik Lova Mase An Bekin Kongka Ron Kip Tu Mimang Ang Tak Tak Te Chu An Hoi San Thei Lo Ane North Korea Ral Tan Tam Tak Te Khan China An Chung Te Ne Na Trangin Tranpui Na Mu Anin Bei Se Thina Mase An Chung Te Ngei Po Khan Tranpui Turin Nei An Lo Nei Bik Lo Wangin An Lung Nual Le Thin Ane Reilo Tea North Korea Mi Te Jinga Chuan Thu Pakhat Athang Ta Chiam Maya Chu Chu In Chunga Cross In Tar Omna Ina Khan Tranpui Na Mu Thei Ti Hini Changbai Khu A Cross In Tar Na Om Chun Chu Pastor Hana Te Enkol Bik In Chau Chu Ane Maya Pastor Hana Hian Pathianin Ahma A Ada Chu Rin Om Takina Thok Maya North Korean Mimang Ang Ten Abik In Kongka An Ron Kik Chuan Ei Tur Silfen Le Iswa Chanchin Tha Alo Pe Mai Thi Nani Pastor Hana Nu Pui Po Chuan Heti Hian Asoya North Korea Mi Te Jinga Rong Po Na Hi Kan Du Le Du Lo Po Soi Thei Ani Lo Min Ron Panin An Ron Kala An Local Zel Mayani Chu Tienge Mu Chuan He Rong Po Na Hi I Hoi San Thei Lo Wang China A An Ron Kal Hian An Ril Tram Tak Zetani Chu Chu An Ron Kal Chan Po Ni Silfen An Nei Lova Mai Chan Nge Ya I Mu Chuan Engma Lo Ti Sak Lo Kha A Thei Lovani Ti In Pastor Hana Hian Rautlan Local Te Hi Dot Soi Mang Le Misua Langin A Thir Ngai Lova Bu Fai Le Ei Tura Pek Rual Khan Aruk Te In Isua Chanchin Alo Ril Trina Ne Pastor Hana Ril Rua Chuan North Korea Ram Thima Chanchin Tharil Dan Kong Thaper Chu North Korea Mi Ngei Te Man Trangkai Hi Ani Ti Hi Ni Chu Wangin Raltan Lo Lut Te Chu Ni Rei Lo Te Chung Ai Ina Athuk Rua Uluk Takin Isua Chanchin A Zir Tir Thin Pastor Hana Chuan North Korea Kir Le Tur Mi Te Nena Chuan Bible Chang Poi Mo Zual Te Zir Tira Iram Ithen Huna I Chung Te Nena He Thu Hi Iril Ve Don Nia Ti In Athaliam Le Thina Ni Anni Hian North Korea Ram Chunga An Thuriat Te Shilin North Korea Tana Khovel Eng An Lani Dona Ni Ati Thin Kum Sang Khachakwa Somko Le Pariat Khan Pastor Hana Nu Pui Pihani Chu North Korea Chunga Amman Ani A Dan Phal Na Thlapakal Kani Ti In Asoi North Korea Tlo Turin Visa Kaneya
Fasano pang enkol na in tranpui ka du wangin bu fai ka ron kenga ni ati. Nau pang enkol na in apui ba ka pihani chuan China a chanchin tha ano hril to North Korea mitlem te tlo in bu fai a petel bok. Ma se hera ma hian tu ma anin tranpui ton ngai lo fa. Mi mal hlong na tur eng ma om lo fa mi a tranpui wangin a thil ti that te chu amma rin hlel na siam tu ani ta zo ka ne. North Korea chuan rin hlel chu man ani zui mai thin. A falin mun thim solitary confinement a ni som rukzet an khunga engchen nge atan dom ti po a shelo. Atirlama phei chuan chu hmuna chuan kathi donin ka in hria ani ati. Pihani chu dot chi hrang hrang mangin an dopa. Adop tu te anin thlak reng boka. Zona thu mun reng hi voitam tak min zot non thin ati. Apasal chu pindan le lam chia a om ve reng thu te an hril thin ani. Ma se pihani chuan hril bel tur thar engma anei chuang lo. North Korea chunga athil ti zong zong le ami mu to zong zong te kha an hrevek to zok ani. Thani aliam nuwa North Korea sarkar chuan pihani chu mun fal solitary confinement atangin tanin pangai an som chuaka. Chuta chu nei tur adong tlem hle khua alo vot tana. Zulai tha alu laya ni pui thom no chau kha alo kengsi a. Vot ati thin ta hle maya. Ma se pathian tranpui na mak tak adonga. Chu tanina chuan China lama anlo tranpui to. No pang vak vai pakhat hi lo tang ve reng maya. Chu chuan thom nolum alo nei nual maya. Chu pihani nena chuan lom takin alo sim ve ta ni. He no pang in pek na hi aro pui le zual na chan chu. North Korea chuan no pang vak vai ten. Thil le na atan an thom numu chun chu poisa angin an mang thi na ni. Kha no pang khan an nun na atana thil lutak chu. Pihani ape ane. Ni somsari le patni zet atan nuwa. North Korea sipai te chuan pihani chu ramria hruayin China sarkar kuta an hlanta ani. Kafanu in min lo hreto mi alova. Kabula poron kaldu lovin atap ringot mayani ati. Pihani North Korea a hun sheom tak ator nu chuan anu pa chuan ngun takin an ngai tu a. An fa te ma khua atan le an lo in ven lok nan an rong bol dan chu ti dang lam hret tha in an hria a. Pihani chuan changbai kaushan enkol nga che athok to anga. Pastor hana ero chuan North Korea mi ring thar te zirtir le enkol na athok thunga. Pastor hana chuan man lo tok ta po ni se anu pui chuan an fa te alo enkol thei don ani. Chu ba ka apasal rong bol dan chanchin a hriat don lo wangin pihani chu manin do po ni se thuruk engma soi chu tur anei don lo bok ani. North Korea mi ten pastor hana chung changa an soi fo thin chu a thin lung kan mu thei ti hi ni. Pastor hana nuna khan chanchin tha chu thu chau ni lovin anuna atakin an mu ani. Pastor hana hian North Korea mi te chu pathian ram lu tur le an chan dam ni na vong him turin adu sak ema South Korea ram pana tlam che turin azirtir ngai lo. Mi atron puite chu an in an chung kwa le an ram phat san lova kir le turin adu tlat thin. He mi hi thidon po ni se an rama an kir le turani. Athi po in pathianin choy moina ape ema. Ma se South Korea an tlan chiat chuan pathian an nung chon mayang ati thin. Hei wang hi ni ang North Korea sarkar in social fo thin ma se China sarkar chuan arong bol na hi ati top sak chuang lovani. Kumsang khazakwa somkwa lai hol vel khan North Korea chuan ram riven na ati sak tana. China sarkar point shrem na le nor na. Asiam na sata wangin China ko ran tam tak chuan North Korea mi te tran pui chu an ban san tahloma. Ma se pastor hana ko ran ero chu adang lam tlat an la thok zel ani. North Korea mi te jinga chuan tran pui na imamoni chuan pastor hana fa muro ti hi adar le chiam maya. Pastor hana po afim khursot le a
amat lo tu te chu ei tur le thom no apevek thova chu ti rualin eng ang mi nge an ni ti film khur takin athi thlai zui zi thin ane pathian riat chak na tak tak nei nge an ni a North Korea en thatu spy ti afin fiat nuwa chau film khur takin pathian thu aril tran thin an mi zia arin tlak ti a riat chuan chanchin tha chu na sa takin a rila zirtir na apetan thin ane ring tharte chu ramri te pa pastor hanan house church ain kol zinga chuan telin thatam tak chung zirtir na anei pui thin ane pastor hana rong bol dan hi a film khura a fel fai a systematic bok ane ring tharte chu zirtir na apek nuwa an ramlama kirle turina fui thina North Korea akala chanchin tha varhil chu a hlo lutuka wangin an mani North Korea mi ngei te kha an mani rama chanchin tha hril na thok turin alo buat sai zok thin ani VOM Voice of the Martyrs rongbol tu te chuan pastor hana hi an tlo chuaka an khia chian nuwa an thlop zui ta zelani pastor hana rongbol dan hi North Korea chanchin tha lutir dan kong thaber ni in an hria a VOM chuan North Korea mi ring tu te chom na le zirtir na pek na atan sumle pain atan puya chuba ka pastor hana tan chuan rin tlak thian tha le thamon na nar an ni reng thin ane pastor hana hian North Korea mi atan puya piengin anun na atan ader thongin a hlau tak zet thina ma se arong bol na chuan radu tak a chua zia thung thin ane kumsang ni som pahnih khan junga anti mai ramri a bungro smuggling thin tu nei che pakhat chuan pastor hana aron zong chuaka junga hi North Korea a tan ina a omlain tangdang pakhat hian pathian thu lo ril to a chuta chuan hananim pathian pakhat ti thumal alo mangani North Korea ho hian hanul nim van pathian ti thumal hi an man lar zo ka wangin junga ai chuan kha pathian pakhat chanchin kha hriata chak ta ema tan ina tanga achua nu chuan China kalin pastor hana chu aron zong chuak ta ani pastor hanan junga ai amu masak ber chuan North Korean dangte azirtir na thin safe house a hruaya nitlem te nuwa pastor hana chuan junga ai chu afing le a thinlung thataka nei ani ti hreta a thathum chung Bible azirtira anon chu alowin thak taveka smuggling na chu ban sanin pastor hana tan puin North Korea mi te nena chanchin tha aril ve te sel ani junga ai chu pastor hana thachang dol tu rin tlak ber pakhat aloni ta a mi somsari chuang zet nena chanchin tha hrilin pastor hana zirtir turin aron hruai thin ma se kumsang ni som poli khan dikon jang pastor hana thachang dol tu pakhat chu North Korea rukbo kidnap ani ta ka wangin junga ai rongbo na po chu atopri angai ta a dikon jang chu North Korea spy ten China atangin an rubawa ramri kan puin North Korea tan ina an khung ta a rongbol tu thian then khat te chuan he chanchin hi khovel kheta puan zar tira media le sarkar nena tarlang turin thuron an pe a ma se pastor hana chuan arong bol na atop loknan aruka chinfel adu thung an hroi tu le a thian te nena anin biak na film khurdan tur thar an duang ta a ramri de pa motor an khal tur anilova mani chovin North Korea mi tu ma an mutur anilo ti te anin tiam ta ni dikon janga chu nasa taka doble nun rong taka soisak ani nu chuan pastor hana rong bol na thuruk tlem alo soi chuak ta ani pastor hanan isuat nena a hruai midang pakhat sangchula a oma sangchula hian North Korea omlain pastor chanchin hi alo hria a hriat ka chak ber chu engwanga North Korea mi te chanpui tlat nge ani ti hi ani a chan chu amatan a hlo em si a ti in pastor hana chuan chan omlovin min mangaya mangai na nen min lo loma a thin lung kha ka hmu thei ani
ka mungun pole athin lung kha pathian ne na tanga lo chuak ani ti ka chiang le zuala pathian tel lo chuan tu ma in min tran pui don lo ti ka chiang ani chu ani Christian na hi sa khuwa tak ani ti ka riat chan chu ati bok sang chula tan chuan mi thil kan pe ka wanga mulet le be sei chu riat thiam a ol sama ma se pastor hana ang engma be sei let nei mi lawa lo pe thin tu chu avoi khat mu na ani mia vani an nun na lo oma om reng lai po in thin lung takin min tran puya kan hne na tangin engma an phut let ve ngai lo ti in asoi pastor hana nen thanga zet hun an man nuwa sangchula chuan isu chu lo ring ve ta a khamit nu atang khan group kan siama zirtir na satak kan domani ati pastor hana nen anin mu atanga kumli aliam nu po in sangchula chuan azirtir tu pa chu ala fak renga China le North Korea sarkar hian Christian te an thleipi kreng lai po in rin om tagina ding tlatani chu tiang din hun kara po mangai na aneya chu ani midang laka adang lambik na chu Krista ta na nu na hlan ti hi riat le North Korea secret agent stick han kum som kalta atang to khan ti hlum turin ruam matna an lo siam dai to a chu tiang lo om kara chuan kum tam takrong lo bola chu thil ro puile dang lambik takani ati hialani North Korea rong bol na hi a ha thakin a hau tak hle a rong bol tu tam tak chu an beidong thin reng ani an meeting e in an phat san chang phei chuan an chung rela an beidong ngoi thin ani ma se pastor hana chu a beidong ve ngai reng lova chu tiang thanga chuan a ok ve tlat lo jing tin tong train ani a tran zia ka tong trai lo chuan he na hi ka thok thei lo ati thin pathian in fin na le riat na sang taka pe a amita isua a en tlat na khan hun rei tak anun na avong rengani pastor hanan nuna danglam tak mai pakhat chu ral tlamte chanchin hi sumle pai mo na ta na mang ve ngai lo ani rongbol tu then khat chuan North Korea chanchin hi poisa dil chuana ta nan mang thina ma se hana chuan a ne na tanga chanchin lei tum tu te chu a nol tlap thin ani pastor hana kha broker ani lova human right activist ani heklo ridu apo ain tarlang ve ngai lo ama chu pastor ani a na ber chu a ne na lo kalapiang te chu pastorin afate a enkol anga lo enkol kha ani top mai ani ti chuan an ram adam takin a thakir le mai thin ani North Korea sarkar Ministry of State Security chuan puhana hi an thli thlai renga pastor hanan alo tan pui to thin North Korea mi ta chuan man tan ta ani kumsang ni som poruk tir lam China ho kum tharlom lai khan North Korea sarkar chuan pastor hana chu ruk bo tur le tanina khung turin thupe ka chuati an hreto a he thupe khian pastor hana chu abara khai velem lova a omdan apangai rengane April ni som thum sang ni som poruk inrin ni chhun tar ni ani a biekina a online phone call pakhat adonga kha phone call a khan enge an soi riat ani lo ma se pastor hana chuan anin ven zong te kha thei ngil ni om takin a falin bigin atang chon achuak ta thutani pastor hana chu akara aluta ama chovin changbai khokot thler chu nung chonin atlanta ani anu puile arong bol puite chuan achuak thut kha mak amti ran lova ma se zandar sari alone meu chuan thil diklo aom ti an ring tan ta ne phona biak an hantum thina ma se chan na aom lo zandar riat vela changbai tlang kil khata mun fian rial taka akar chu mu anita a akar chunga chuan pathian rong bol tu hoi sen chu alo thal reng maya North Korea assassin tual that tu te non ron na chu amuna khan fi takin alang ani adar veilam chu voi tam tak vi ani a alua voi sari zet vi na nu ma om bok alung zon le a shok veilam chu thiam takin vi ani bok
hei hi North Korea agents ten an mel ma te tha nana an sign an chin chian a hrim ani phone le athil nei zong te chu an lak sak vek bok pastor hana thattu te chu ne na hlado nen North Korea lama an kirle ani ma na an ho tu te ne na pastor kan ram mel ma pa chu kan ti hlum ta ti in report kim chang takin an penge yang ma se an hriat lo chu pastor hana kha athi to po ani ma na aku chuak le athunung lo hril thin to te ero ti hlum ve thei ani lo alanung reng ane kumsang zakwa somko le pathuma tanga vo in thleng hian North Korea mun sang pastor hana lo mu to tu a mel riale athunung hril lo dong to te aral tlan an ramakir le mitam tak an la om reng ani chung te chu ko jebi no pang vak vai te nei chhral to sex traffic te sipai te professor te le housewife te anni chung mi te thinlunga chuan lali suan na ala thok chun zom zel ani athi nu hian thil maka thleng zela North Korea sarkar chuan an ram chunga chanchin tha in phum te chu atop to mai an ringa ma se pastor hana mar tarna chuan underground church chu ahma ain anti chakta zoka aral tlan kirle te khan an chung te hena thon thu thar an hrila chu sarkar huatna lam nilovin pastor pakhatin anun na thapa alo mangai dan chanchin kha ane kha thon thu kha North Korea ramkil tina tuna hian tharau bo chan dam nan man ani mekani pastor hana hian thil pakhat azirti rang thin thidon po nila pathianin choi moina apeng che pathian hian a hnung chon ngai lo wang che ti tuna hian melma te hualna kara i thidone mo in ti lai po in pastor hana nun ang hian pathianin i thi na mun kha choi moina muna achan tir thene changbai tlang vurkara khan pastor hana ruang chu khohar takin mutsia ani a ma se anun ero isua ma a chuan eng ro pui taka alo changta zok si ane pastor hana rong bol na hlotlin zia tar lam tu pakhat chu North Korea mi sangchula chanchin hi ane sangchula hi North Korea khuale tui retheina le tramna awanga mangang em ani a China ramria tlan chia in changbai tlang vur muna khan pa mushroom azonga apa te chu shala achung te eitur bot sai atum ane ma se sangchula chuan Chinese strong athiam lo awangin hral dan tur a hrelowa chuti lai tak chuan mi khul pakhat tonga chu pastor hana ane pastor hana chuan tlom ngai takin sangchula chu atan puya apa te chu a hral saka sangchula makti ber chu khami khwal khan poisa pakhat ma amatan ala velova avain apivek mai kha ane kumhi chung chu sangchula chuan China le North Korea ramria chuan akar tom thina pastor hana chuan ringlel mi alovin alotan puizia thin atopa sangchula chuan a hlau thong ta dewa engwangin nge nangma le nangma hlo oma in da tlata engwangin nge North Korea mi tu man an ngai saklo himin tran pui tlat ti in azot ta hial ni pastor hana chana chu toy te ani Christian kani wangin ani ati maya kha thu khan sangchula chu ati hlau thong le a chan chu North Korea chuan missionary te chu firfiak terrorist angin sarkari na zirti thina anina an hruai lu che anga ithin anei sak don che ni ti in an hril thin ma se pastor hana ero adang lam tlat hana chuan pathian chu a tak takani mitin tan hian be se na a ti in sangchula chu hril thin North Korea chuan pathian ti ming lam rik chu thi na khop ani a Bible chau po email zeu ani po in i chung te zong nen concentration camp a dalu in ni mai don ani ma se pastor hana nuna isu mangai na amu awang khan sangchula chuan pathian chu ring ta a hlau kara Bible adil ta hialani chutiang chun be se na thar nen anu puile a thian te nena isu chanchin chu a hril ve ta zela kumsa ni som paru classic la ya
sang chulan thuthar adon meu chuan a thinlung a ke chiani North Korea sarkar chuan changbaya missionary firfiak tha ani thu le a that tu te chu choi moina an pek thu an lo puang ani a sang chula chuan tunge an tha chu a hrek nga la chu a mangai em anu puile fa pani kal san tu pastor han chung riel angei kha ani pihani chuan apasalin bulalo tran changbai ko ran chu tuna hian ala en kol renga ma se North Korea mi te hne na arong bol na ero atop to vek thungani apasala thi nu khan North Korea mi te rin hi atan thil har sa top khok anita a pastor hanan isua hne na ashuai North Korea ring tu patni amu nu phei chuan a phone number a thak ta hialani tuna chuan North Korea mi ka mu apiang te hi katan chuan en thatu mel an pufekto ati khaminia apasal biakin atanga hrui chuak tu ron phone tu kha pasorina amirin tak ma se aruka North Korea spy ngei ani ring thlata ani lo po in an thurwal pui nai berte jinga mi po ani thei ti a ring thlat ane pastor hana amar tara tang khan North Korea mi te kha ka hota ema ti in pihani chuana soya North Korea mi te chu ka mudu to mia lo hiala ma se South Korea a ka jin lai khan North Korea chanchin te ka ria a chuta chuan an hrui tu Kim Jong Un a hi a in thak ma sak chuan an ram hi a in thak mai don ani ti ka hre chuak ta a tuna chuan Kim Jong Un le aram tan ka tong trai ta zo ka ni ati tuna ri chuan a thei top chu in an na ber chu changbai ko shan an tlak chiat na atanga khai chua le na atana tan pui chu ani a ko shan hi focus kadu berri ani ti in ko shan member tam tak an chuata ka wangin chungmi te chu ko kirle kadu ani ati pastor hana athi nu khan North Korea Christian pakhat chuan VOM rongbol tu te hnena hele kha hi ron thona pastor hana khan thi na run thlak tak atur ti ka riat khan North Korea mi te hi in ho ang ti ka ringa min mule du to mi lo turin ka ngai chu ane ma se tun thlengin min la renga min la tan pui reng hi ka valom pastor hanan tong trai dan min zirtir angin pathian hnena kala tong trai renga pathian in min mangai tak zeti ka ria ane har sanna tam takara po min thla thlam lova min tan pui tu pathian chu ka fakani ti in pastor hanan chi alo tu to te chu lo triak zelin ara an la chua zel don ani ara chuan North Korea mi te ngei chuan an ram chunga pathian mangai na chu an thian te le an chung te hna an la hril chong zelanga Krista eng chuan thim na chu ala bo zel don ani ni china a ming le a chanchin toy te kan han tarlan sangchula kha pastor hana nena anin mu dan te pastor hana chanchin a soina te video a oma chu he kan video description a hian a link kan ron da chuaka lo thlir ve nge yang che